I šta se radi, dame i gospodo? Dobrodošli u novu epizodu Tube Master MJ. I danas po prvi put igramo Five Nights at Freddy's. Ja sam ovu igricu igrao, ali nisam snimao. Zato ću da igram. New game. Help wanted. 12 AM. First night. Nemoj da zakučiš, molim te. Ko Boga te molim. Nemoj da zakučiš, ok, nije. Idemo sada da igramo. Door. Moramo ovdje iznamo. Door. Čekajte sad imam kamere. Foxy. Cam 6. Cam 4B. Cam 2B. To help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm just telling you there's nothing to worry about. It's fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company. Kamera 2. Kamera B, kamera 4, kamera 4A, kamera 2A, to je kamera 7. To je kamera 6. Light. Light, ok, 1 na 1, ja sam mrdaju, ok, ne mrda se niko. Foxy je da kažem moj omiljeni novčanik u prvom delu zajedno sa Golden Freddyjem. Ko je Golden Freddy? Reći ću. Kad igram, to je meni novčanik koji je sličan Freddy, ali nije. On je jedan Fredbear je bio. On ima svoj restoran, mnogo pre njih, ali bio zatvoren. I sada, kako se zove, taj restoran je zatvoren. Golden Freddy je bukvalno sada kao žuti Freddy. Sedi, ima šešir sličan kao Freddy. I ako vas random skeruje, može da vam crashuje igricu. Zato on se može naći na kameri 2B, da umjesto Fredovog postera imate ovaj ovdje. Dobro da se novčanice uopšte ne mrdaju sad. Ovdje je otvoren vrat, možda ovdje da se mrdaju sad. Vjerujem tako mali strah da ne mrdaju. To je dobro, aj brzo ovo da zatvorimo. Čika se mrdnu. Evo je. Pametno se nekom mrdnula. Idemo sad da zatvorimo. Dobro je, ajde da provjerimo opet kameru. Čika se pomerila. To nije dobro baš. Light. Idemo opet light. Sada niko se ne mrda, ajde imamo što ovi radi. Freddy! Aha, evo ga. Treba da zapamtim da ovo... Jasno. Čekaj da pokušam opet. Svetlo. O, banj. Gdje je banj? Evo ga. 4 AM ljudi. Ovo nije toliko lakše. Moram da ih gledamo. Dobro da sam ja ovdje. Nisu oni tu, kod nas. Sad fali i Freddy da se mrdne. Imaš 12 suba. Vidite, to mi pričamo i broj. Zašto sam zatvorio vrata? Što se otvorio? Bunny! Tu je kod mene. Tu je kod mene Bunny. Joj, tu je. Light. Tu su. Aj, beži. Beži, Bunny. Evo ga ovdje. Evo je ovdje Čika. Ajde, 4 AM je. Bunny još gleda. Moram da gledam u njega samo sad. Ja sam ovdje. Ne. Došao. Odliša kamer. Šta si ti to rekao? Ti ljudi pet. Čekaj mi Bunny hodat. Čika je žensko, a Freddy je muško. Eno je ga Bunny. Čekaj mi Freddy. Ljudi, još malo. I izgubit ćemo. Provjerite kratko Čiku. Evo ga ovdje Freddy još stoji i Foxy. Kamera 2. Samo ću da gledam u kamer. Vidio sam mi sada postoje. Ajde. Skloni se, Bunny. Molim te. Budi 5 AM.
Nemoj da me ništa jumpscare. Se smeješ. Ja osjećaj da će doći ipak. Ne, to je... 6 AM! Toj! Zašto snaf koči? Ne bi mi tako izgleda. Znate, 6 AM. To, prešli smo prvu noć. Zato što imamo kupljene čipove. Ne, ovo nismo čitali. Druga noć. Mi ćemo snimati 10 minuta, da znate. To je do prvog jumpscare ako bude. I sad ću da bi bilo malo zanimljivije ostaviti vrata otvorena neki put. Opravo da zatvorim ovo. Opet on. Kamera 1C, kamera 3, kamera 2, kamera 2B. Meni je fucking no. I to onaj moj brat se čuje. Sergej smanji! Ili idi negdje drugo. Hoće sad isto da snima. On će dvojko, ja ću jedinicu jer je ovo full game. A je po meni je dvojka. Bolje krenemo prvo jedinicu da bi se ne bi zbunili. Ali idem u drugu sobu onda. Foxy vjeri. Šta ćeš Foxy? Šta ti je? Jesi na mene? Nije to ono moj brat isto snima. Što smo zatvorili? Bunny je došao. Bunny je došao, ljudi. Joj, ljudi, mene je strah. Bunny je došao. Bunny, gledajte gdje. Već nam je blizu. Može Bunny. Ne ti da sam izabila. Sam da je. A ne sam da otvorim broj. Ok. O Bože, meni je ovo stavno strah. Znam da je ovo ne bi trebalo da mi bude strašno jer ne izgledaju toliko strašno. Da mi je pametno stvariti samo brat. Da li da ga pustim da me ubije. Ne znam gdje je. Bunny. Bunny, što ćeš? Bunny. Tebe ne mogu. Ups. Dobro, zatvorimo. Dobro, odlazi polako. Polako odda. Ovo stvari ne. Ovo se. Bunny je došao svima. Joj, 3 AM je. Barem 4 AM da bude. Još malo. To 4. Šta? Gdje? Gdje je Bunny? Gdje je? Čuo sam zvuk. Nam daj zvuk. Zvuk je nam šank. Gdje je? Ja snimam. Snimam moj brat. Dobre! Čika. Šta ćeš ovdje, Čika? Šta ćeš ovdje? 5 AM. Da, to. Ide da se fali pređemo cijelu igricu. To jest ovu drugu igricu. Ok, mislim, ok, što Foxy radi. Ne, Čika je došla. Čika je došla. Ovo je loše.
Klikaj Bani. Nema. Klikaj Bani. Jesam. Ali ne može da vredi. Jednom su mi došli. Uzmem zvuk. 6 AM ljudi. To. Grupa. Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, samo ćemo da izađemo 3. noć i vidimo se posle. Ćao! Samo da preknem.